Byakigima mwanchi omuriye beta senike Ndizi TV no gasemera kwane buna kwabere ko gutwara obuligerere aborobia ande nebiro bindengo kwaligania asemesa ya mangana maya elindengo manye nare yabereka gokorekana akora chingongo chensi inye chense asinse mochi chemitandao asense ya Facebook na bakwenda gutobwatia gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense ya website na pakatonya gwetera www.ndizitv.net iritarane FRIDAH KERUBO nolio kaneke una chibi channel yogire wekera sole asenchira ya bene nere Nyanchama Abigael stinsemo chebiarkelio nigotokobwatanere Joshua Autato skatonyegera kwera nanda segeke kerebosio elindengo manye amange Wancho muriere yango kwaligani bene ilinde tobeto gusanga asobwamo bochaka bono igago ika omoelio AMAYIA yebirebiga niyo toko yachaka korwa asorogongorwa Gusii aneme yomochobo songo asengo kumenyebuna ekigambero ime county ya Kisii nigo kyaberige kubwatoka rail nyakerario oyobetega kobe kwa biara nabo igokobekerwa amamocho yokomokonora amaiso omwana sagini ase omutinyu 12 mwaka wechiri bubere emerongo ebere nebere rail nyakerario ore mungina bwe myaka emerongo 53 nigo litkolia rero abaga kubwatokwa elinde kogenda enka yaye kulengana n'umuna chebina yese kigambire kyo Justice Waweru nigo ayenekebna ase oborori bwabete bokurwegwa bosibwe kigambire kyo tibobeti boko enekya bunanya kerario abetega kubwateranirwa nenganeyo Eyara matemuaya buya nyasa embuya mono buya na koka sana. Mungu anasaidia mimi anakoka. Mungu anasaidia mimi ni kieriofe. Mimi naenda nyumba yangu, mimi hakuna kitu. Si mimi peke yake nyumba yangu. Hakuna mtoto. Si mtoto hii ni mjukuu ni yangu. Mungu anatoa nyumba ya kera. Asante. Anakoka saiti. Hakuna maneno ngine. Ekero sio ndiye kimwakili. Ngote wanga ekina kyo mungino olimu. Rail ya kerayo tebeka ntenga na rusiti umwana maiso. Poti ya tebirenga ere ta participate tiko sta koretike egenteke na so me judgment ntambe origere yo basaidi barengo barono bo muswaje omo yaro tebeka ngatabi boko bwembo ibia nero kwanete lakini budget current expert so monto orego tebanga na nero koretike mujaje tenga kangarilio yara go soirwa ne okore wokonya abantu bakorera amagosa gusiro busaidi ne kina karo kikararigereria nyoranga investigation ya korera ngiya yare ko korante offense yo konya abantu bakorire obusalia igo omongino yiyo obwatukyo koti ya motigire yarolirenga engenjeria abwatetu asibo myaka 5 njarenge burunge Umurero nigo bete ko gutibuka ase skuru yoboroso yege Adventista yari omego iyo gotoka imeye bunge ya North Mugrango county ya Nyamira abolitko legoro skuru ye kubogolia aborkyo awetania emeyemo nigo ya nikiriwe buna nigo umurero yobete ko gutibuka kurwa ase chinyomba cyoboraro cya baiseke ase korende onde wensi tabete kagotirwa ngoma chinde chansi kurengana no morkyo munene bwe skuru iyo chinga kyali osanga nabalikiba mangana nigo abolia obosirwa elinda kwaneke buna emerobili yeskure yo yaberege kogendera mwalimu mkuu wa University Coding leo hii
wakati wa mwendo wa saa 7:30 hivi tumekumbwa na janga la moto ambalo limechoma dormitory moja ya wasichana whose capacity is estimated at about 100 learners. Vitu vyao vyote vimeungua, lakini watoto wote wako sawa. Kwa hivyo tunamuomba Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo ametutendea. Watoto wako sawa, na tunaomba wale ambao wana moyo wa kusaidia watusaidie mattresses na boxes, ndiposa watoto wetu waendelee na masomo. I want to thank the community because they turned up in large numbers to put out the fire, and indeed they did it. I also want to thank our education office. I want to thank our security team. I also want to thank our newsmen and the parents for turning out in large numbers. Ababwatani akorwa ase sekta yobochenu ime county ya Kisii gati yabo yechisekta ekyo ngamona Kenya National Union of Nurses ase oyinse yobonya KERUBO erikirioba nabo igo medical labs nabo igo asensemo ya medical association nigo besoke bene nabo igo koerera okubwaterana kwabone serikali ye county ya Kisii elinde gokinya ebirengo byobochenu ase county yo osanga negeta seni kya Ndizi TV nigo baba bakweneke na babere bakuiguana ase amangana anemono ase babolire serikali ya county ya Kisii kweneke buna nkoiranire abanyagitari bali babete bakubutwa emirimo nabo igo bali babere bakoba obokoreri ase gekegetambe gokinigwa ebirogo negati ya yandi amange ibintu tukwanete say bigo concern members baitu bali bakorega ase ministry yobochen. Number 1, tuwateta abanyagitari bali babutetwegasi 46 of them na bali bande babutetwe bake asabanda 46 bali mugwegasi bonsi na tukaiwana na serikali na bagendete gukura ikesikia nurses bali babutetwe kuruse gas bali negasi esi gontwete county government asa matukamake nyaba abanyagitari barandwegasi kintu kindi kya kabiri twakwana gusukuwe biro kwabo nase kulingana na masomo abo tuwana nitebuna county government ya Kisii iyo muske poro simbalati with department of health pachako hoteka stock of the pending promotional designation basukiwe ruki gonge kendo kuchese kende kulingana na masomo na kulingana na miaka bakorese gas. Litko lero ni ya serikali ya county ya Nyamira yabwatuka amaliogo gochia ase chinyagitari chonsi cha serikali ime county yo ayo aisenechi milioni 19.3 ilinda kwanekea obokoreri obya ase chinyagitari okwanali bagaliaye omugavana nigo muwaziri bw'oburemi Alice Manoti abolia ausaneke buna serikali ne chikobwatuka amaliogande ase ntunda ya kabere singaki abanyagitari baboligwa kubwatia amachiko nabo igo gutumika amalioga yo boronge. I'm delighted today to announce the flagging off of a crucial consignment of pharmaceuticals to various health facilities across Nyamira County. These life-saving medicines, valued at 19,384,580, have been sourced from CHINSA. Our people need these medical supplies for their well-being, hence I want to emphasize accountability in the distribution and utilization of these pharmaceuticals. Accountability will be the guiding principle in our collective endeavor to improve healthcare delivery in Nyamira. Our responsibility does not end with the procurement of these medicines. Rather, it extends to ensuring that they reach the intended beneficiaries promptly and efficiently. We must be vigilant in monitoring the entire supply chain to guarantee that every healthy facility, regardless of its location, receives its fair share of these pharmaceuticals. To achieve this, I call upon all relevant stakeholders from health officials to community leaders
to actively participate in the transparent and accountable distribution of these medicines. Our citizens rely on us to manage public resources judiciously, and we must uphold their trust through rigorous oversight and transparent practices. Abantu batatu nigo basiririe obugima bwabo asa bande gwetania CHINSA to bagendete konyora obugwenia ase chinyagitari aime omochi o Nairobi. Aya magega yega skolipuka ase ensemo yakabasora imeyemba kasi obotuko bogokiera rero nabo igokoreta omuriro yo korende nigo botuki bagendete gokorekana ase abauncheli abange babeire bagosiria enibo yabo. Nilisikia gasi ilikuwa inatoa sauti ya juu. Ni kama kweli ilikuwa imetoboka. Mwishowe nikapata dereva wa hiyo gari akiwa pale, nikamuuliza shida ni nini? Akasema gasi imelipuka na hiyo ni disaster. So baada ya hapo tukiwa tumeamsha watu wakipiga nduru, tukasonga pale mbele. Mwishowe hii gari ikatokezea huko hili. Tukaisimamisha pale tukaambia kwamba usipite because gasi ilikuwa ni nyingi sana kwa hewa. Si yeye akakataa na akaenda mbio. Alipofika hapa ndipo gari lizima, na ilipozima akajaribu kuhakisha kwanza. Nikaambia wenye walikuwa hapa, kulikuwa na Masai hapa, nikamwambia mwambie asiakishe gari, aache kuhakisha gari. Yeye tu anang'ang'ana. Alipojaribu mara ya tatu ikawaka moto. So moto ikashika kila mahali. Kitu kama hii haistahili kukaa kuwekwa ambapo wananchi wanaishi, because hiyo ni disaster in waiting. Kwa sababu kama leo hii kitu kama ingekuwa hapa, ukweli ni kwamba hatungepata hii ashara yenye tumepata. Tinga kecho boigoni go monagali we serikali enene Isaac Mwaura abereka weso kebene na boigo kwene kebuna nigo kampuni yo yabetege kolinwa license yo bokoreri bwaye korwa ase kyombe gya EPRA okwana nigo aruge kurege tindi asaine kebuna oikakero yomo achikoimokirwa egetambukiro anemono bali batabe bagokora emirimo yabo boikeronu na boigo ababwatani be kampuni yo. Na mambo haya tujihadhari kwa sababu bado kuna moto katika kile kiwanda cha nguo, ndiposa kisiweze kuwa kina wachoma watu zaidi. Lakini ule msaada upo, ni kwamba serikali ikiungana pamoja na mashirika haya itahakikisha kwamba kuna matibabu katika hospitali zetu za umma. Pia gharama hizo zitaweza kuchukuliwa na county. Hilo ni jambo ambalo ni muhimu tuseme hapa. Na pia kutakuwa na blanketi, vyakula na vifaa vya kutumia nyumba. Na pia kuna mpango wa kuhakikisha wale ambao wamepoteza makao kama hawa kina mama 9 na watoto wao 21 ambao katika Kenya School of Aviation wamepatiwa makao, na tunaomba ufadhili huo kupitia Kenya Red Cross. Na pia Kenya Red Cross iko tayari, shirika la Msalaba Mwekundu, kupatiana shilingi 6,000 kila mwezi kwa miezi 2-3 hivi, ili watu waweze kujimudu kama ni mambo ya kodi na kadhalika. Kwa hiyo tuseme pole, na kwa niaba ya serikali tuseme kwamba tutawajibika kuhakikisha kila Mkenya ameweza kupata afueni, kwa sababu serikali ya Kenya Kwanza nigegendete kubika emirobiri emikirano anemono asoko enekebnango sirere abalemi asekirenga kyokonyora ligesa ligia okwana omwaziri bw'oburemi Mithika Linturi nigo enekebna nigaberega kubwatirana n'ababisa asekera county ase ababolia kwenekebna goikira kitariki 15 cy'omutinyiga babere bagosangana abalemi naboigo kweneke chinsemo asabalimi barabe bakwenyorera ligo liri obwoyo bwensekegima asenchera ebwenerete. Agriculture is devolved. I've been engaging with all the governors in the country. Tulikutana kule Naivasha na all the CECs for agriculture in the country. And we agreed by the 15th of February wataniletea list
ya kule wanataka tupeleke fertilizer kwa ward, na wao Mwanje murigereria korwa soroboti oroni ona ikira mwaeli obwa mangana maya asebire biga kurinde toskato nyegera ekoraga ensa ayemo ayona mange nenyara senchira iyobikirano nabakwenda gutobwatia CHINSA mochiche mitandao asense ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense ya website na watunya gwetera www.ndizitv.net maega kamera sokone kibna ebichana Abigael gira wikera sole asenchira ya bene nere Nyanchama Abigael tariane FRIDAH KERUBO twara oboligereria borobia.